Азат кежи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa habibana Muhammadan Rasulullah. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. Алам жаратқан Аллах Таала мақтаулар. Пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматтуу мусулман бир туған. Аллах Таала кереметті Құран-ы Кәрімде өзінің барлығына, бирлигине иман келтірген бенделеріне қайрылып мындай дейт: Я айюхаллазина аману тақуллаха ва қулу қаулан садида юслих лакум аъмалакум ва яғфир лакум зунубакум ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. О Алланың барлығына билген иман келтірген бенделер, өзіңер ишеніп иман келтірген Алладан қорқып дайым түз чындық сөзді сөйлегілі. Егер Алладан қорқсаңыр, чындықты сөйлесеңер, Алла ишіңерді оңдойды, күнөңерді кечирет. Ким Аллаға жана пайғамбарға башисе, ал ең жоғарғы жеңішке жеткен болады. Урматтуу мусулман бир туған, кереметті Құран-ы Кәрімде Аллах Таала бенделеріне берген 4 уада. Ваадаллах ла юхлифуллаху ваада. Бұл Алланың уадасы. Аллах уадасына еш терс іш қылбайды. Аллах уадасында бекем болады. Аллах Таала берген 4 уадаға құлақ түші. Бірінші: Вақала раббукум уд'уни астажиб лакум инналлазина ястакбируна ан ибадати sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Gafir suresi 60. ayet. Ve qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbına aytadi Allah, ud'uni maga dua qilg'ila. Astajib lakum, duаңарды qabul qilam, javob berem deydi. Innallazina yastakbiruna an ibadati. Allah'a dua qilmasdan tekebirlik qilganlar. Dua bu ibadat. Ad-du'a huwa al-ibada. Dua бұл ибадат. Дуа қылбастан текебірленген, бой көтерген адам sayadkhuluna jahannama dakhirin, дозаққа ең хор болған ақпалда кіреді. Урматты мұсылман бір туған, Рамазан айында лисайми дуа ла юрад. Ораза тұтқан адамдың дуасы Аллах Таала қайтарбайды, дуаңарды қабыл қылады. Дуа қылғыла. Елі жерге дуа қылғыла. Мұсылман бір туғандарға дуа қыла. Алланың бірінші уадасы дуа қылғыла, дуаңарға жауап берем дейді. Екіншісі: Ал-ваъду сани фазкуруни азкурукум вашкурули ва ла такфурун. Фазкуруни, мені естегіле дейді. Азкурукум, мен де сілерді естеймін дейді. Вашкурули, менің берген өміріме, менің берген ниматыма, менің берген исламға, иманға шүгір қылғыла. Ва ла такфурун, нанкөр болбоғыла. Күфір нимат деген нанкөрлікті айтады. Алланың берген нәрсесіге разы болып болғандық нанкөрлік болады. Урматты мұсылман бір туған, бір салафи салих айтады екен: мені Аллах Таала қачан естерін білем дейді екен. Қайдан білесің десе, Аллах Құранда айтқан: фазкуруни азкурукум. Мен естегіле, мен естеймін деген. Сен Алланы естеген кезде Аллах сені естейді. Сен Аллах, субханаллах десең, Аллах Таала сенің де атыңменен естейді. О, бендем деп. Алланы көп зикір қылады. Аллах Тааланың үшінші уадасы: Ва истаъззана раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид. Садақаллахул азим. Ва истаъззана раббукум. Раббыңар жария қылады, элан қылады. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер мен берген нәрсеге шүгір қылсаңар, зияда қылып берем дейді. Есе қылып, берекелі қылып берем дейді. Алланың берген ниматтары өте көп. Урматты мұсылман бір туған, ал ниматтардан біреусі білесіз бі қайсы нимат? Ниъматул амн. Аманшылық, тыныштық ниматы. Урматты мұсылман бір туғаным, мекендің аманшылығы, үйдің аманшылығы. Пайғамбарымыз айтады: "Ман асбаха минкум." Сілерде кімде кім? Ертеменен тұрған кез аминан фи сирбихи. Үйінде аманшылық болса, ертеменен көзіңізді açсаңыз, үйде тыныштық екен. Ва муафиян фи бадани. Денеңізде
Den soğuluk var eken, oğru yok. Ve indahu quta yevmih. Anda bir kündük ovqatı var eken, bir kündük nanınız var. Fakenneme hizet lehu dünya bi hazafiriha. Al adamga dünyanın bardık baktılılığı beriliptir deydi. Uyda tursanız amançılık var eken, den soğuluğunuz için eken, bir kündük ovqatı var adamga dünyanın bardık baktılılığı var eken. Bugün biz Allah'ın bergenine şükür kılbayız da çok dayım kaygı bol boğan nersege kaygıra veremiz. Hurmatlı Müslüman, İbrahim Halilullah, İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye varganda dua kılganda şunu Rabbi cel hâzâ belede âminen. Ey Rabbim bu şaharda amançılık, tınçlık şaharı kıl deydi. Mekke'nimizden tınçlığı hurmatlı Müslüman en bir çoğun nimet. Üyünüzdeki amançılık en çoğun nimet. Aylığınızdaki tınçlık en çoğun nimet. Bunun közdün karegidey saktaş gerek. Buğa şükür kılsak Allah ziyada kılıp bere öğretti. Şükür kıla turgan hurmatlı Müslüman bir din erkindigi. Minbarlarga çıkıp Kırgızistan'da 3000'e jakın meçitte her bir imam vaz kılıp atat. Davatçılarımız 40 gün 4 ay 3 gün çıkıp atat. Hiç kim bularga karşı olgan yok. Din erkindigi bu nimet hurmatlı Müslüman bir tugan. Bunu da közdün karegidey sakta. Anam beyrekten şirak çıkarıp alıp anday mınday da özümüzçe başalaman bolsak Allah ve la in kafartum eğer bergen nersege nimetga şükür kılbasaňar, nankör bolsaňar inna azabi şadid kattu azabım var deydi. Hurmatly Müslüman bir tugan. Bugün kançalagan yer mamleketlerde tinçlik yok. Bir sayasatçılar Suriýanyň, Libiýanyň keleceğini kanday görösüz dese Amerikanyň sayasatçısı aytadi. Sayasatçı. Jumurtkany jarıp kurup salgandan keyin any kayrat kılıp jumurtka bolboýt deydi. Jarılıp kaldı, çaçılıp ketdi. Mamleket bugün jogotup koyup atadi. Bugün biz hurmatly Müslüman bir tugan. Bilimdiki amançılığa en muhtaçbız. Allah Taala'nın 4. vadası ve ma kana Allahu liyuazzibahum ve ente fihim. Köngül bur. Ve ma kana Allahu liyuazzibahum ve ente fihim. Ey Muhammed sen alardın arasında bar kezinde Allah alarda azap kalbayt deydi. Bu sahabalarga kayrılgan söz. Ey Muhammed sen sahabaların arasında eken kezde Allah sahabalarında azap kalbayt deydi. Bizge teşesi var mı? O var. Bizge de azap bolboyt. Baktısızlık bolboyt. Eğer paygambardın sünneti biz menen bolsa. Paygambardın osiyatı biz menen bolsa. Paygambar körsetken jolar biz menen bolsa. Paygambardın jolun joldosak. Üyden başlap har jerde hurmatly Müslüman bir tugan. Ve ma kana Allahu muazzibahum ve hum yestagfirun. 5. vada. Ve ma kana Allahu muazzibahum ve hum yestagfirun. Allah al kavmda azap kalbayt. Al kavm istiğfar aytıcı kavm bolsa. Astagfirullah. Astagfirullah günösüden moynunu alıp Allah Taala'dan keçirim soragan bendiler bolsa Allah al kavmdu azap kalbayt deydi. Aqulu qawli hada ve astagfirullah li ve lakum. Tawbanın istiğfardın kabul bola turgan kezinde jerinde siňer jaratkanga jalbar tawba kılgıla istiğfar aytgıla. Allahumma Elhamdülillahi Rabbil alemin ve eşhedü en la ilahe illallah ve aliyyis salihin. Salavatullahi ve selamu ala Rasulina sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sümme ba'd. Alam jaratkan Allah Taala makta olur paygambarga dua salamlardan keyin. Hurmatly Müslüman bir tuganım, amançılıktın bolusu üçün bizde birimdik boluş gerek. Intimak boluş gerek. Jaratkan Allah Tebarek ve Taala'nın en süýükli paygambarının azançısı Hazreti Bilal Fatih Makka Mekke'ni fatih kılıp kelgen kezde hicrattın 8. yılı. Biz kıbla kılgan Kaaba'nın üstüne Hazreti Bilal'dı çıkıp azan aytkın deydi. Hazreti Bilal Kaaba'nın üstüne çıkıp Allahu Ekber, Allahu Ekber azan aytkan kezde yüreğinde oğru varlar, münafıklar, imansızlar, ekicüzlüler, paygambardın din düşmanları ama veceda Muhammedun gayra hada gurab. Muhammed bundan başka karga tapmay kalıptı. Kaaba'nın üstünde karalardan bolgan Bilal'dı çıkarıp koydu deydi. Al kezde Allah Taala Kur'an'da bu ayet düşürüp. Ya eyyühen nas, o insanlar, Mekkelikler degen yok. Kırgızistanlıklar degen yok. Je Kırgızlar degen yok. Ya eyyühen nas, bardıq insanlar. Ya eyyühen nas, o insanlar. İnna halaknakum min zekeri ve unsa. Biz sizlerdi bir erkekten adam atadan ve unsa ırgaça havayeddeden yarattık.
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Bir atay biri erkek bir ayaldan yaratkandan keyin şuub elder kılıp yarattık. Türk eli, Kırgız eli, Tatar eli, Kazak eli, Uygur eli, Tacik eli, Kürt eli, elder kılıp. Ne için? Elin arası وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. O şey elin arası urular. Soltak kılıp, sayak kılıp, munduz kılıp, kıpçak kılıp. Elder. Ne için? Birinden birinin boy kötörü için mi? Biri üstemlik kılıp, biri tömenlik kılıp oldu. Yok. لِتَعَارَفُ birbirinden tanışı için. لِتَتَعَاوَنُ birbirine yardım veri için. Birinde çok nersin, birinden öğrenü için. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Allah'ın alda keremetli siluğunar, kadır bartuğunar, kiminde takva bolsa. Senin ulutuna karavayt. Senin közünün suluğuna karavayt. Erte ökeşi bardığız mürzege vargan kezde perişte kelip sen kaysı fraksiyadan dep sorawayt. Je kaysı ulut, kaysı partiya, kaysı jerdensin debeyt. Men Rabbuk, Rabbin kim deyt. Ve ma dinuk, dinin kaysı din deyt. Ve men nebiyyuk, paygambarın kim deyt. Anday ola turgan bolsa hurmatlı musulman bir tuğan. Biz mekende ulutulukka bölünböstün, urularga bölünböstün, tribalist dep jerlerge bölünböstün. Birimlikte oşa Kırgızstan degen kemede baratabız. Al kemenin amançılığın saktoo iyilikке жетүү баарыбыздын мойнубуздагы улуу аманатыбыз. Amanatыбыз. Ramazan ayı kelip bizdi birimdikке үйрөтөт. İslam dini daim birimdikке çakırgan. Mana namazga kelgen kezde mecitте протокол жок. Men şaардын депутаты, men жогорку кеңештен de баягы өттү. Mecitте протокол жок. Mecitте ulut uluğa карабайт. Урматтуу мусулман bir туган, bir imamdın артында бардығыз bir вакытта намаз окуйбуз. Bir кыблага карайт. Багытыбыз bir, Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, dinimiz bir, Kur'anımız bir, mekanimiz bir, algan demimiz bir, içken suumuz bir. Ramazan kelip dagı birimdikti bizge үйrөтөt. Bir вакытта oğuz bekitебиz. Bir вакытта oğuz açabыз. Aç kalgan kezde muhtaçdарды ойлойбуз. Açkalık kандай kıyın eкен. Susagan kezde suga жетпегендерди ойлойбуз. Урматтуу мусулман bir туган, Ramazan kelip bizge birimdikti. Жана ошондой эле Ramazan oruza tutkan adam perişte siyahtı. Kelbetinde adam bulgun menen, koludan, tiliden, kılık jorugdan, kıyım hareket hiç kim ziyan görmeyt. Kelinizler, 30 gün takvaga үйрөнүп жатабыз. 30 günde үйрөнгөн сабагыбызды kalgan 11 ayga işe aşırsak, bizden yaşamımız başkaça olur inşallah. Amin. Nesaluke ya Rabbi la teda'alım yevmul azim zemben illa gafar. Jaratkan Allah'ım ilk cuma gününde özümdün үйüңe keldik. Size büküp alakanjay özümden jalbarıp suranarım. Alakanjay batakılgan cemaatin bir de günösün kaldırmasan bardı günölerini keçirgin. Bir de kaygı kapa kaldırmasan kaygıların joyup kuvанычка aylandırgın. Ayıpların kemçiliklerini jaşırıp oңдогун. Allah'ım biz dua kılgan bir de adaşkan bende kaldırmasan adaşıp жүрген bendelere hidayet tuğra bağıt bergin ya Rabbel alemin. Allah'ım biz dua kılgan bir de iman menen ötüp ketken mayitти kaldırmastan Cemaatımızdan dua umutunu ötüp ketken mayittardı öz rahmatını algın. Mürzelerin kenen nurdu kılgın. Jatkan jerini beyiştin bakçalardan kılgın. Allah'ım biz dua kılgan bir de imandı oğru kaldırmastan oğrularga şifa bergin ya Rabbel alemin. Allah'ım bir de mazlum hukuku tepselgen Rabbim Allah Peygamber Muhammed'i dinim İslam degen için japa çekip jatkan mazlumdardı kaldırmastan mazlumlarga yardım bergin. Allah'ım akrimni ve la tuhinna. Allah'ım bizde sıylığı kılgın korkulvagın. Allah'ım azinna ve la tankusna. Sanımızdı köveyttin kemeytmegin ya Rabbel alemin. Allah'ım agfir lana ma mada ve aslah lana ma baqiya. Ötken günahlarımızı keçirgin, gelecek günahlardan bizi saktagın. Allah'ım agfir lana ma asrarna ve ma a'lanna. Allah'ım aşkere kılgan, kupiya kılgan günahlarımızı keçirgin. Allah'ım agfir lana ma na'lem ve ma la na'lem. Allah'ım bilip kılgan, bilmeye kılgan günahlarımızı keçirgin. Allah'ım ahina ala sünnet nebiyina ve amitna ala millet habibina ve ahşurna tahta livai habibina. Allah'ım peygamberin jolu menen jaşoo nasip etkin. Ötkende peygamberga ümmet bolup ötüp nasip etkin. Kıyamatda peygamberin jelegin astında tirilip, peygamberin şafaatı menen jannatta jamaatı menen birge bolup nasip etkin. Allah'ım arzuqna qablal mevti tawba. Ölüm kelmesinden murda tawba kılıp nasip etkin. Ve indel mevti şehada. Allah'ım ölür kezde şahitlikte ceb olbosam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulü dep kelime-i şahada menen can taslim kılığı nasip etkin ve ba'del mevti cennet ölümden keyin beyişi nasip etkin ya Rabbel alemin ve sallallahu teala ala hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amin bi rahmetike ya erhamer rahimin ve akimus salah